I-Ladysmith Black Mambazo isinqobe yaqokwa ezindondweni zama-Grammy ikhawe iningi. Ngo-1988 yanqoba le ndondo ngaphansi komunxa we-Best Traditional Folk Album ngecwecwe elithi Shaka Zulu. Kwathi ngo-1991 nango-1993 yaphinde yaqokwa emnxeni we-Best World Album ngecwecwe lezingasoze zabuna. Ngo-1994 uJohnny Clegg usike ijikele eshobeni ekanye nesavuka baqokelwa ku-World Best Music ngecwecwe elithi Hit, Dust and Dreams. Abuya futhi amambazo ngo-1994, 96, 95 aqokwa ngaphansi komunxa we-Best Contemporary World Music Album ngamacwecwe Liphi Iqiniso, Thuthukani Ngoxolo ne-Heavenly Live at the Royal Hall. Kuthe ngo-2007 uMiriam Makeba waqokwa naye ngecwecwe iHomeland. Aphinda abuya futhi amambazo amnyama aqokwa ngaphansi kwe-Best Traditional World Music Album anqoba indondo ngecwecwe elithi Wenyukela. Ngo-2006 aqokwa futhi ku-Best Contemporary World Music Album ngamacwecwe iNo Boundaries ne-Long Walk to Freedom. Kuthe ngo-2007 no-2008 iSoweto Gospel Choir yabuya nendondo ye-Grammy ngamacwecwe iBlessed ne-Africa Spirit. Ngawo-2008 amambazo aphinda ahlabana nge-Grammy nge-albhamu ethi Ilembe honoring Shaka Zulu. Ngo-2012 aqokwa futhi ngaphansi kwecwecwe lomhlaba nge-albhamu ethi Songs from a Zulu Farm equkethe izilolozelo. Ngo-2013 uHugh Masekela waqokelwa emunxeni we-Best World Music Album ngecwecwe iJabulani. Icwecwe lithi Singing for Peace Around the World lahlabanisa futhi amambazo nge-Grammy ngo-2014. Kwathi ngo-2015 uVothel Kellerman noRicky K baqokelwa ku-Best New Age Album ngecwecwe iWinds of Sanisara. Ngo-2016 abuya futhi amambazo aqokwa ngecwecwe iMusic from Inala. Wakhuza ibuya futhi uVothel Kellerman ngecwecwe elingcono edlala insimbi kuphela nge-Love Language. Kwathi ngo-2018 amambazo ahlabana futhi ngenye indondo ye-Grammy nge-albhamu ethi Shaka Zulu Revisited. Ayikhipha khathi ebungaza iminyaka engama-30 asungulwa, kanti ngaphambi kwalokho ngo-2017 aqokelwa ku-Best World Music nge-Walking in the Footsteps of Our Forefathers. Kuthe ngo-2022 uNkosinathi Maphumulo Black Coffee wahlabana ngendondo ye-Grammy ye-Best Dance Electronic Album nge-Subconsciously. Ngo-2022 nango-2023 uVothel Kellerman eno-David Ackerstone bahlabana kowe-Best New Age Album. Nonyaka uKellerman ehambisana-ke noZakes Bantwini noNomcebo Zikode baphinde babhakuzelisa iphezulu iflag lakuleli ngokuhlabana nge-Grammy ngaphansi komunxa we-Best Global Music ngeBayethe. Abanye abaculi bakuleli abahlabane ngezinye indondo nguCasper Nyovest, Nasty C, no-AKA kanye noRicky Rick.